Muthenya wake wa kana akigeria kuha gitaro kia ithwiro ria bururi, munini wa president acokete kuria thabarĩ yake bururi-ini wa Mulembe yambĩrĩirie o kaunti-inĩ ya Busia, akihungura matũra-inĩ ma andũ Ngosi, Matayos, Butula, Funyula na Budalangi. Mwaka huu tunaweka bilioni 100 kwa mpango ya ajira ya hawa vijana. The first mwaka huu tulisema hii team ndio itaunda serikali. Wengine wakakataa, wakatutusi. Sasa wale walitutusi, saa hii ndio wameingia ndani. Ndio sasa wanasema brother this, sijui ni ndugu yangu. Sasa mnaona hiyo unafiki. Na sisi tunajua wamengojea tena. Wamengojea tena huyu jamaa wa rais, tena watafuta handshake ingine. Wale wanasema tuanzie chini nione kwa mkono wala. Munini wa president augite ati githurano kia mwaka uyu ni gia bata tondu kirahe Akenya mweke wa kuherera unduire wa gwathagiririo atongoria tare. Akiyendia ta mutongoria uria wagirire guthurwo ta president wa gatano, Ruto atarite Akenya mathare mweke uyu na mathure mundu ucamite thina wa mukenya wa gikiro gia thi na kahutaukwo. We are not going to accept a monarch in Kenya. We are saying the people of Kenya in their entirety will elect a president in Kenya. A few people out of arrogance and out of contempt cannot elect a president for us. It doesn't matter how much money they have. Batuni ya munini wa president icera-inĩ rĩrĩ iria tongoretio ni munini wa minister wa maundu ma nja wa bururi Ababu na Mwamba yugite ati gitaro kia ithwiro ria bururi kiaremwo ni gwika mathabu moteti wega na kinyitane na mwena uria wina mieke miandanduku ya uhotani kigacoka o ringi heho-ini ya mung'ethaniro. So watu ya Ngosi, huyu jamaa amefanya mambo na anaposema tutabadilisha Kenya ni ukweli, atabadilisha Kenya. Na hapa Busia, sisi watu wa Busia tumeamua hatutaenda tena safari ambao haina sababu. Na waomba watu wa Nambale musibaki nyuma, twende pamoja tuunde serikali ambayo itapanga ajira ya hawa vijana, itapanga mambo ya biashara yenu, na itapanga mambo ya kilimo na mambo ya universal health coverage, ndio tuwe na Kenya ya usawa. Hari andu aria marahuranira iturwa githurano-ini giukite, Ruto augite ati no nginya Akenya macanuke na mere mundu o wothe urenda giturwa ataririe na kinyi uria rekondi yake yothi wa na mbere ihana gutekumakania miahu ya uteti kana mirurumo iria igathamaka githurano-ini twerekeire. Ngiributira Inooro TV, njĩtagwo Waweru wa Nyambura.